Weh, adi jekene sepi gumene sing ado nak tangkil pada mereka jepi. Kijo selakon jenang onyo kapok jenang tangkil-tangkil kedukun balia gitu. Gara-gara do lacur hidupku. Nah jadi bersyukur ke malu japi kena kede. Nah sedang melah nis. Ada nak tampung mai jan arah. Swastiastu. Swastiastu. Belengge nuwun belengge. Napi keluhan ibu meriki. Meriki jero. Ayah wonten senang sareng anak lanang. Sakewanten nak lanang niku ten respect sareng tiyang. Sampun napi nginap jero. Oh, jenek gawe Bu, jenek gawe. Asalkan ada kene ge Bu. Gampang masalah do Bu. Oke, enten. Tenang. Niki enten fotonan jero. Oh, jenek gawe jenek gampang masalah nih. Subuh liu ada nak main bakat tuh manito. Adi cerna subuh ngulah kurna di gobane Bu. Oh, nah, nang nih Bu, tenang gampang. CGT gati nih Bu. Napi CGT niku jero. Jangan tuyo Bu. Saya ada rokok bisa Bu. Saya ada rokok nak jelek asal Bu. Ampura jero tiang temang telanjaran nika Kang yang mentah nih mantan nika nggih. Oh, gue gampang Bu, gampang asalkan liu kan. Seket nih Bu, mungkin mantan meter sih ngado Bu. Ini itu lu jam sih ngado bede Bu. Lu baraat lu ya waktu pang bagusa mandro bede. Niki jero niki. Nggih, suk semua Bu. Maruk karo belah niki. Nggih. Wong abe besit Bu. Yang penting mantap, yang penting tapi memakai cermin. Oh, gampang masalah gobona le mone je. Lain sareng tiang ini lho nggih. Nggih, sama. Iki yang Mas tulung iki lho. Sate Bu. Nang lu panik. Angge Bu, tiang mau mantro dumon ge oke. Wah. Ih, simpatlah dupone nih. Sari. Oh. Nage komik nage nih. Oh, sari ngombe komik bisa. Jadi, nah kan wae mundung. Niki Ibu sampun misi pengasih-asih Bu. Tinggal nelpon kan. Mone niko bodoh paling sampun serem Ibu. Nggih Bu kenten tiang ngunsur mau pamit di jero. Oh, nah Bu, ada di jalan Bu. Nggih, semua jero, semua tiang pamit. Len, ini kopi ya. Hei, Len. Kenapa? Apa sih kepikir belum ngomong dogena? Si Ado. Akhir-akhir ini bengong gitu kayak. Si Ado mikir apa? Gitu aja bengong. Ini kopi nih kalau nemon minum. Iya apa nih? Tuh kan ada nangwang. Wih, kopi si jajanan. Kenapa sih akhir-akhir ini bengong dogena kan Blen? Apa sih kepikir Blen? Si Ado mikir apa? Sampai nyuain yang gitu. Ajak ngomong singa nih ngeh. Singa mesaut. Bengong fokus ke HP dogen. Sing magahe. Jadi kali jam ni kau nak jalan sebut tengah ini. Begitu aja ngoyong malu betul. Nyantai malu. Tumben nyantai rumah. Biasa cus semengan cus. Sebuah kaset ngulapin kat di sarapan sing, ngopi sing. Coba nak liu nak ngorahin Blen. Di kantor Blen ngabsen benar pesu gitu kijo. Kadang Blen pesu. Sampai kimut dia aja timpal-timpal Blen doang. Kimut saja. Ajak ngomong dingah po. Hei. Wah. Apa sah? Apa ngomong Busa? Oh sih, apa sah ngomong sah? Ih, sekenang dah nih. Ngopi. Ini kan sebuah ajak ngomong. Bengong tuh apa nang tole begitu dia. Lu sebentar lu bengong itu ngam guys. Wah.
baju nih. Nuju mana? Pernah bilang gak ini? Dan lu ngambil puna. Ngalin lah amai jemput. Adi buat aja nade. Mati ya. Pinjam teleponnya. Nah, Ngalin kantiang nih. nah. Iya. Udah kau guys. Tadi saya gaji kali jani maru teko lim gae. Mungkin kena rame tuh, repot. Tumben, nah. Repot di kantor. Tumen saya gaji. Kayaknya menak aku menggaya nak soal dewa. Aduh nah, ini ada dulu. Apa tuh? Ini ada. Apa tuh? Baju aja sepatu. Pengadong mau senam, latihan senam. Kan senam. Nah, udah. Keto gak. Yuk main. Ini lakun merebusa di sini. Oh, kan. Itu. Mai kira apa itu? Sing ado. Aku tuh, busa aku tepuk tuh. Sing ado timpal. Mai aku HP. Sing. Mai aku HP. Sing mungkin lo. Is. Mai aku tepuk. Masih kemana kita gaya mu? Hah? Mau ini sini gaya. Mai kira apa HP tuh? Dulu kecoh kan gaya lo. Sing bener timpal yang Cepet tepuk busa tuh. Betul renyi. Tuh gua ketua para bukona, dapin net kan mau anu. Tuh, bangun. Bangun tuh. Tuh. Bangun tuh. Bangun. Bangun tuh. Mati.